بله تماشاوانین هیجان هاجی علی تمی بردف که شپیلا پیشاروجا کرد لسوریه اندام خوجهیا انکسی لکوبانی مهوانی منل سر اسکایپی دما باش ما ماموسته دما باش به ماموسته جوین سر چبو اج علی کی وهات بو بخوندن سپاس دکم جوا و سپاس دکم قناه آرک و هر کسی تم تماشا که زور سپاس دعواج خارجي امريكي دابو وسفير جيمس جيفري دعوه بتيبت انجمن الاجتماعي كوباني رابو وما هيرو ساعات شهر ام فيرا نشتن وفدكي ام بيجن مزن خارجيه امريكيه خاص ما قداري بكن كانجمن الاجتماعي كردي كوباني تشل جماهي ام تشد خازن ام نيرينا حل سياسي وكي بين الشرق الفراد ام تشاود بينن ون زانن و هر کس زانه شر دیرازور ده بر و داوی داره فاوجي خويا خو حاضر دكن انه وضعي هاني انا بالشرقي فرضا جي نرازينه فبخازن حلك يدينن حلك سياسي دينه شو مكونات هبن غير رازيبن فاي وانا تشتي ما واضح تشتي جوان فهم كري انه هري ما كردي بر حلك داره حلك سياسي داره وتشتي مري نه انجمن اجتماعی کردی کوبانی تنی رو نشتن او بقول کی اواکی بین مجتمع مدنی رو نشتن ای سوری بس ای کرد ام تنی تدی مرا رو نشتن با جارد دیانه به انجمن اجتماعی کردی کوبانی رو دنن و دخوازن او علاقه او تیکالی بردوام بکه در نقب ما واندا خویا قال کی اهتمام به انجمن کوبانی دکن و لسر لاجئین انه گور نيري نيوان 10,000 انسان ملت كوباني الضربه هجبوت شبه ملتو فاناغاري قالك با برسو دهاتا كرن اما يعني نيري نيما وكي دفن اشكاري جبه مسألة رو واضحا فقوتن امكانه بيجن تشتكي جاره يكمينه ناو هريما كردي را انجمانك واني بوفدكي مزن را ببي شكلي وفدك زيادتري در دور 10 كسان بو گیشکی ممثل رئیس سروک ترامپ جيفري فاما دبين قابا كيل بيشا ومنطقه ما هرما كردي بر تطورات من ندارن و سرکیشی او بکی انجمن اجتماعی کرد لسوریا ماموسته چه انجام گرینگ هاتن رودان و چه بریاجی هاتن دان دوی جوینه ده بريار كاني تشتي يعني او تكلد نقابه ما واندا انجمن الاجتماعي كردي او كوباني تكلد نقابه ماذا بردوام بكي او مشروعك البيشوان هي مشروعك وكي شرقي فرات هريما كردي خاصة الما قداري كن انه او مشروعه وتشاو تشار سر به تشاو نيرين ماجيره تشاو يعني قال لك نقاط ما قوتني خو قوتن ما قداري كرن وانا جي قال لك برسي خاطر كرن فاما تشتي هون كانم بيجم تشتي اساسي انه او دخازن فهم بكن تشل جمع انجمان هي انجمان جبوتشم يعني قال لك برس كرن 20 اوفيسي انجمان حتى نها جبوتش قرتينا وارينا يعني ونجبوتش مثلا كسي سياسه مدار جبوتش الدربانه ارينا قال لك بات برسونا كرن خويا تشتي ما فهم كري كانجمان كوباني ما فهم كري انه اف نيرينك توجهك الجمون هيد بخازن داري كوباني را در باس وقت 10,014 در باسون د شهر كوباني را كدنا سوريا فخازن دريا انجمان كوباني را در باس بن در كوباني دست بيبكن كاري سياسي ودعوة كونغركي نتاوي دهاتا كرن شرقي فريد قال لك جماعة مطارح كر انه كونغركي فرد شي ببي یکی وطنی چه به هر کس دیگر جی خواه ببینه چه کرد به چه عرب به چه چرکس به چه هر کسی ده هری ما رجالات فریدا هر کسی دیگر هی جی خاطی دا ببینه و وانا و فکرها گله کی کانن بیجن بعین الاعتبار برن شون و اما يعني تشتي هاني كم كانوا بيجن او تشتي موجزي كم ما نقاش كري وقال لك وانا جي برستكر انه ملت الكوباني تشقاس لدربه جبو تشوفانا قارن جبو مثلا كامباك لهندا سروجي هي زيادتري 10,000 ملت الكوباني تيري حتى انها زيادتري 10,000 انسان ملت الكوباني قور معلومات ما وانجي توثيق كريا انه دبيجن ملت الكوباني قالك الهرم وكردستان هي تركيا هي لبنان هي اوروبا هي ام ملتو ما كوباني ريزگار كر ام ملتوش بو تشوفانا قاري يعني سؤال خو برسا خو واضح ابو واشكر ابو
ایمجی ما گوت حتی حلق سیاسی چه نبه اف ملتا و نگره حرکی سبب که خواهی نه معقوله اف 10,000 انسان در گیش کیش برن و هنک بیجن والله جبر کار چونه جبر شغل چونه جبر نظام چه چونه فاما دنيا حلق سياسي تنن الشرقي فريد الهريمه كردي حلق سياسي تنن ملتا فناغري واوجي قال لك مهتم بهذا موضوعه باشا مامۆستا ئەv جوینە هاتی ئەنجامدان چ گرنگیاوی جەم ئەنە کەسێ و کوردên Rojavayê Kurdistanê bi giştî heye جارا یکمین وفدکی مزن به وی رنگی جارا یکی جارا دیان جارا یکی هم 6 ماهان 7 ماهان بره 14 دولت اتحاد اروپی کانادا امریکان وفدکی خارجی بو ام بوار رو نشتن پشتی 6 ماهان آنا دیسو ام وفدکی جار خارجی امریکی وفدکی مزن نه موظفه که خوشاندن انه ما انجمان کوبانی ببینه جيمس جيفري مبعوث ساروك ترامب فبالتالي تشتكوا ما قلتي جوازي حرفيا نقله رئيس ترامب كم ورئيس ترامب دنيري حلق دبيد مهرمه كردي دا تشي ببيد الشرقي فريد دا تشي ببيد حركز تيدا مشاركه بكي تشتي ما فهم كري تشتي ما فهم كري شرقي فريد بروا داعش بروا داوية خود داره فبالتالي وانا دخازن حلق سياسي تشي بكن هر کس تیدا ببینه اما که انجمان اجتماعی کردی کوبانه ما نامه خواهان دوان و گوام نامه و نقل رئیس ترامپ بکنه و ما قال که نقاش کرن و نقاش ما نمتشنج بون اما منفتح انج هر حلقش هر حوارکش تشتکیرا هر کس دبی راضی به جیران کردان دبی راضی بن کسی دوی داره دا راضی بن هر کسی عربی تیدا چهر کسی تیدا هر کس دبی راضی به دوی حریمه دا وتجي خبقري حلك السياسي ده واما قلتي اما ما طرح كري يعني قال لك شبيج مثلا يعني كونغرا كفارات شبه حركه جي خاطيره ببينن ودبن سيا انجمان اجتماعي كردي ده او يعني تاكيد صار قلتني انه او دبينن انجمان اجتماعي برپرسياره ملتي كرد سوريا فالسبب اساسي غير تعامل لك زور سپاس بردفک شپیلا پیشاروجا کرد لسوریه و اندام خوجهی انکسی لکوبانه علی تمی زور سپاس ته مهوانی من بو